He whakarite, he whakapaipai marae te mahi mo te marae o Te Rau Aroha. Always excited to kick off at Waitangi Day, where they happen across all the different three Ngai Tahu takiwas, but whether this year it's our turn, and so always excited. E kaina moana te rā o Waitangi, a ka tū te hui ahurei mo Ngai Tahu ki te marae o Te Rau Aroha. Ko tātei whanga, ko te tūmana ko ia, kia tae mai tōna pārau o ngā tāngata ki te hui ahurei. So one of the main things is to welcome on all our guests, and we're looking forward to welcoming dignitaries from parliamentarians, Governor-General's representative. We'll be welcoming our own people and others for this big day, and so it's about manaaki tangata, and we hope there's going to be a little bit of robust kōrero. Engari rā, he kaupapa hou e pā ana ki te tiriti o Waitangi, hei āpitihanga ki tēnei hui. Ko te kaupapa nui, ko te wānanga. Huira noi ho, kaua e haere mai mo te rā o Waitangi anake. He aha ngā akoranga, he aha ngā wawata, he aha ngā kōrero o ētahi e pāna kia Waitangi. Nā te pira o te tiriti I whakaritea e ACT, e āwangawanga ana e tahi Māori mo te anamata. I'm concerned about what might be happening in the heads of the three different parties, particularly ACT and particularly Winston and New Zealand First. I am concerned about what the motives are behind the idea of looking at discussing the principles. Why do we need to discuss them? Why do we need to do anything with them? As a matter of fact, something like this is probably more important actually understanding the before the treaty, the lead up to the treaty, the actions after by government, and then our revitalisation strategies. I nāia nei, ko te aronga nui kia pōwhiri mai te marea ki runga I te marae o Te Rau Aroha. Well, manaaki tangata, that everyone has a good time, that they see that in action at our marae. So, our partners, so we get together, we welcome people, let's have a bit of robust discussion around all the things that are happening. Think about the past, our history, think about what it looks like now in terms of treaty relationships and what it looks like going into the future. Ka timata te pōwhiri mo te hui ahurei, hei te tekau karaka I te ata. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.